Сутки остаются до президентских выборов в США. Согласно опросам, кандидаты Харрис и Трамп идут вровень. Весь мир в ожидании. Иран не исключение. Мы побеседовали с жителями столицы, чтобы выяснить, кому они прочат ключи от Белого дома. نظر من انتخاب خانم هریس قطعا منطقی تر و بهتر از آقای ترامپ هست چون اگر آقای ترامپ توی این انتخابات برنده بشن وضعیت اقتصادی ایران از اینی که هست بدتر خواهد شخصا دوست دارم آقای ترامپ رئیس جمهور بشه چون عملا شرایطی ایجاد میکنه که پول مردم ایران هر نیابتی‌ها نمیشه. از اونجایی که در آمریکا چیزی به نام ساختار نظاممند سیاست تحقق داره برخلاف ما، فکر کنم چندان تفاوتی اقلا در قبال ما نکنه که چه کسی رئیس جمهور بشه. اما شاید خب هریس رو قلبا ترجیح بدم به خاطر اینکه در مسئله اوکراین موضع محکمی داره و میگم حالا بر ما که خوب نمیشه ولی خب اقلا شاید برای اوکراینیا بهتر بشه. به نظرم ترامپ فکر میکنم عملکردش در خاورمیانه نابسامان تاثیرگذارتر باشه. هریس همون بایدنه که سیاستش در افغانستان که خیلی به ضرر می‌خوره. Хотя эти опасения и надежды были озвучены иранцами, примерно то же самое мы слышим и от европейцев, жителей разных стран по всему миру. Социологи предрекают напряженную гонку. Объявление окончательных результатов выборов в США, скорее всего, придется ждать еще долго.